angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chikali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na iseto isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Nore meire nechibesa choko gendereria na gokinia obonchorere bwao. Msoni microfinance ni gotoro asengencho yao. Goru atore chilon choko gendereria meroberio au yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwe gendereria gose kugora chibas chiskuru. Boigon goru atore chilon ase abaremi na bonchoreria au. Goru kukare ngoche sori yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibye sukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami injumusoni mobogori chibesa mokorere biashara bya guikaranza ispo ne chibesa chire musoro wane tokuba arigania semsoni microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara ese biashara bya nirense nabagucha musoni tomo konye go boost e biashara byaye Nigo torime omochiobo songo asama gacha umoja egorobe ntangani mbarabare ne benki ya cooperative. Usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Msoni microfinance ya masa. Emanyie Jumatato mwancho muligere bono watu wakwariganiri andonsi ya sovereta semaragoba ya bono elito kumanyali ya bereka wakolekana na wateka kuro chinkongo chonsi kuro semambia lengentambe goika chinse chigabono chia bono maragoba. Mwancho muligere nigo charagire chinse sato na mange bono tukwariganire tiekera tukwariganire tukumanya senchera ere yowekiranu. Litukiriga ya Jumatato mwancho muligere bono nyira bokonda kutubwati ya gwetera semeli mtandao ensemu ya Facebook Ndizi TV News the digital na bwiga semeli ya YouTube na bokotona buna Ndizi TV News. Na so mtandao Twitter na bogo Twitter @Ndizi TV News bwiga na bogo sange kerengerere kyao na Twitter se namba ira se screen yao iro tugendere kwemanyia na boigo gusanga amanke. Isato cha boto kulitanganika gimatso yaramangana yo asenchera yo kanyachuta. I'm up to the task and shall deliver on the duties and responsibilities that accompany this appointment.
kabale tache gotianiwa bene buno mo bisomo nene bwe kiumbe tenenere tenderemo asalire ira yobokoreri oburunke. Are you signing this agreement with Kenya? We also commit that we will work with our East African partner states. We will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board. Ntweruete kobwatrana nechinse chia East Africa iriwe Kenya nenkwana ya Ruto chinga kikenya yabe kirese ikobwatrana nekiombe kia European Union. That when we say we are going to grow our economy from the bottom of the economic pyramid coming up, we are very serious because there's quite a lot that we can collaborate with them. Emeroberio au nigo yabe kirwe yokobwatrana nebyomberio gokinia magendero imense ya Kenya anena sense moyo bonchoreria. Mwancho murigereria ya munaenda mange to kwarganire tukumanya senchera ere yobwikiranu ere tariane Everline Osero. Olito kubwatirana ere gwetera somuno bwimanyirerio higa korokwa Joshua Auta ere tariane nchenkoro Vincent Onyancha. Toko ya chaka ni toko ya chaka senchira yobwikiranu nengane weichane akorwase county ya Nyamira hawaso musacho ya mubwe miaka 50 nomo aserie tanya buti bosonga korwase kenyoro kianungu bosamaro ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira abeire gosabetega kumuita omurugyo yego ikago kwa serie ta Beatrice bosibori nyabuti bwe miaka 45 obotuko bugokira lero nige gotebekana buno musacho yobono ni gamo butore toko goro murugyo yobutuko bokera chinsainye aserke gotebekana buno murugyo ye Beatrice Nyabuto ni gasogete go chisika so wake simi anda kigento ke kagere na ikireto mugako yo konyara kumuna chumungino yokogoro na goitra manyinga mange na ni gasire chugumabwaje ekerobono ari kumyo kiwagochi asenyageta ni gochinga kichumubero nyagosira ogachira senkendo yamo ase county ya Nyamira ibara mochari ekerokiri butukime bogendrete igoro yege korekyo Murike itokoro ase county ya Nyamira job manki nigagotumanya manki. Ebirero na mayanda ekenyorogia kianungu location ya Bosamaro account ya Nyamira asomogaka oyomo asamalieta Charles Nyabuti akageire ku mwaka omurugyo ya Beatrice Nyabuti omoro asokogoro asaitegete amanyinga goikira ogoko kwaye obutuko bwo kubokera lituko lya Jumatato nari nkurukuru bone gatumenyeti hange nankaiga bone ruki muinaho nakinga uchukeroro kaenda paka wanka murigereria kana na murigereria ndingu uri nkindu jara amanyinguka bagonte biaya umuntu mwitanya Nyabuti igabwa tu muibwe cyaye agwata munyimbo kubwatekana na Josephine Ondieki oyore omusubati omwabo omukagerwa Charles Nyabuti nigabanchi aba batwalete ogotaigwanana asomusacho oyo atwalete chitangutangu asengencho murugyo yasogate nesimi koko yaka ya tugwete ngakari gukwana no mwana oyo kurukubisongo menyetero Doret asesimi ekera gukwana nere okonyora ngambali kuigwana bya singinje ya network ikagera kamotebi mama soka siko nalitora igwana bya buno gukwana ekera soka siko bono korra Nyabuti oyo nali atachite kumanyanga ningo bali gukwana gokoma gatora dauti ekagera agasoka nga nebibago bire nyomba igamo gukwana na birobyo tachi koganyoyo gukwana na simia moiraneri kagukwana omwana ori bari gukwana ari ku Doret na baigwete isabana gukwana igoro yebibago na ari na baigwete bunangina gukwana omuntu oyo mubukanga bakiongakire ongitire timogo nkonya egetambokero yokomokonya nyagosira Beatrice Nyabuti nkyabegete amatunda asegetigwe enyagitari nagotoka gasiretie obugima bwaye Onoranga egekure kukorkorwa eseme ya ruguru se to nigeri ko totagete go chaiga tukanyora ba motirimbokiri uchisabe tukamara korwa tukatirimboka paka sabe kanyora abantu no bali ba mubikira gusabe ngo chikomnya koro cha manyinga buna manyinga yamo nkamnyoka ngachikokora ngikika chikumubwata ngachikumubwata tali kwa yana ngachikumubwata enkoro kanyora enkoro tili kwaka
ngachi kumubwatenda gose nindwara gose nkoyana nganyora tari kokora ndikiki tari koyana tukagenda paka nyagitari kutukuika nyagitari gakorushwa gochikobe kwemesa iguru abanyagitari bagatanga omwataretera omuntu ukwete abamate baye bakobwaterana na nyumba 10 nigo bamubwatete omukagirwa asabanya nyimbo boigo bachite bakamoya bunatoba takwererwa na Joseph Mose oyole mu muromo abo omukagirwa umubika chingoli akororoba kwa tumutinga tumutinga bikira nimbali ngai gabatatu muire paka Chiefskambi aligasero mumubiko basikari wa Chiefskambi bake imuche station landro wabecha kumupiki ono rende na bakora teigo bakamwira pako landro wabecha kumupikia ono nyamirari nigo mokonyi bumugambi anekia agokoreka gwenganeye asomobere onyagusira obekire asenke ndio ibara asobo tukibogendrete nigo gwikira bono enkeye bwate ogoichana okonene asibasabire serikali koirege chambokero kya bwango linde kumanya obwene igoro yenganeye ginko reporter ya Ndizi TV kurwa sekenyoro kya nungu egotoka location ya Busamaro chache county ya Nyamira Job Maangi Mbiya mono homulekito Job Maangi no robot wono ruga ichani ya kurwase county ya Nyamira no musubati obwateresi migochisi kombutukere musacha kumuturuko goro timaitingiye kogera abasacha umuntu akwimukiye gitambukiro ataramanya ningi kegendrete nonya ko bwata asira cyao tubandi kwimukiye gitambukiro buneke bono oitiro murugi yayo otigaira atabwati umurugi murugi abwatezi muchiziko abantu bakobona ekinkegero itumuku tari mangana Mancho mulire togotikana nayo nigo abamenye ko rwase bunge ya Nyaribari Masaba nene ko rwase wodi ya Ichuni bakora wano mu MCA bwe wodi ya Wycliffe Siocha abaganiriye abarayi ko rwase county ya Kisii ko bwaterana aso kugayana ekine kyo kegendrete gati gose ko bwatkana norube gati county ya Kisii ne county ya Nyamira anene asensemo ya Keroka aya ni gagoche kergo ikirabone gawatranya lichiburi ya bene igoro yensemo ya Keroka gose ni gabonete ko base county ya Nyamira gose ni gabonete ko base county ya Kisii okungusana na kurube wa Keroka ni ukogendrete kubwatanse na kubwato muliro Keroka ya bwatane kurose county ya Nyamira bagendrete gotebuna Keroka ni gerase county ya Nyamira Keroka ndensemo ya serikali ya county ya Kisii netigata gotebuna ige Kerokera ase county ya Kisii kolengana bwatane abukura nsemo ya Ichuni bono nigo baganiriye kagambero kuna cheki ne kyasenjire bwende tabatari gosona na mwana siasa onde bwensi Murikeito Brighton Makori ni gautumanya manga sa gautumanya buna abamenya bunonya naboni go baganiriye kinekyo gotegererwa ase kigambiro kerare na ase chinsemekyo kubatikana nekina kyurubebe asensemo ya Keroka kigendrede ase kambiro kinyamira nikabona abamenyi be wodi ya Ichuni bakorawa no MCA bwe wodi yo Wycliffe Siocha banyarba dabune kinekyo nigo getakire gotegererwa nekigambiro geisiko bono richa Keroka njimanyire administratively igo bintu biri byara koranga administratively injirate yona ende ko kubutore oro beberu omuntu ngaye nende merota gete ngatogete banda oba kekura because ngo are counterpart ya nemoske gisesa kagotanga ngaintu bituo bichuni ndo bitagete egento totegete no bore igo bangana bobiko limeni igo abantu baichuni banda bachu kwakero bore mubwa bande ekura nenyare kana abantu baminga wakubegere chi application tangana ki bitotagete koti yeru ga gatogenda asare neutral tutagete bench yaba charge bategerere kineke so that tobege chi application ibi baukwana buri tukuregoro nikobono banyarire bakobori byonsi omugavana oagere chikura Keroka gatangana bituo byonsi omosenator oagere chikura Keroka gatangana bituo byonsi women rep utangana bituo byonsi omochumbe utangana bituo byonsi na injengo kuwa natangana bituo byonsi tuterine n'abantu baito na hande twene kingo mugachi uri tuwe mugima na hande konyoro netura abantu baito 2027 ko ro mugima bono Siocha ntiganyarika kumubori umurayi bwenze Dr. William Ruto basaba kuwa ne kuarenge gochiase omuskeruto yore president yeto tumusigete na anendete motebi na andandu bitu bamanyenga aigese tokurwani kukeroka musikeruto nero tanganete bituwe bibere osebona abantu bamintu ngetwa mwete chikura agende na hanachi kutumika abantu bayabe getobisi bacha kuturwani ke Keroka igetwa ara gosaba wetera somo waziri tobwate bwechisebe ogorokunga macho oendo ikaranso no mu president tomotenga abantu bawo bagwakete chikura Keroka goche kikubale umumanager bwebunge ya Nyaribari Masaba nere niganyareka atayabuna abarabwo nabagetutumbanya gotwara iberera rinde lyonse tete batanga kwa niaba y'abanyaribari ntuntu bwati mu cyando ndi bwense nabagetutu
ekogera twamenyire na bwase miaka yonsi pi tumanyita ase boundary eberete umuchando oretirwa MC oyo kurukwa nganere gisesa gagutumika atubwate solicitor general umushike sadaraka oyegwe gasi n'umweshimwa Ruto etubwate Gerson Otachi chairman ya Lands Commissioner na hero kurunyamira atubwate solicitor konyore solicitor general na hero oyegwe gasi ne president ngi advisor inki abantu abane Land Commissioner bakori gibotuko amono MC oyo ebatete kutumia obisi bobe elinde banyanyaso munyari bali tagwanja kunyanyaso boigo nigo bamendere buna barabo nigo bawojikwena kibina keginga kyabo gensemo ya Nyaribari gerijigo genda ase county ya Nyamira yetariane rudi ombuna onentia nsogete bo mubea nasogete mwaka 71 ngaye wobulimo data byara gasira mwaka na gasira ngatigwa bukeroko bulimo bwo bunkourwa boigete paka boss bank nonde bono onde ungwira no gochiabo getutu asina arwete njembita marando ngorokwa ngeroka nyiboire nimanye tasaburo beurure tubaitikia bagetutu bakorigia bacha gutubori bakanyumba boigo nigo bamendere buna korengana nabari babeire asebirugo nigo maete surubeboru rore igobono tiga ebebuna yarenge koru abu Karen boundary tiri kwatua mone court one especially boundary ya county Emanyie asere as by the agreement ya 2013 kati ya bagambi barenga ororo museneta Samongeri museneta Okongo Mugeni bare kora kiombe kyo mbatebeta ase boundary yero line ase lami tindo jinga nande genekro gira itani kyo otware ko sabanga e court yaru de Nyamira agenda sabaga ka because arbitration yakora twenene ya senate ya Kenya amana bachumbe amana ba MC baitu barengo so we are requesting bariba Nyamira bagenda back to the leaders barengo and for being Okongo Mugeni is still alive, is a member of the Senate and what the sobriety nene abako bakaidi Guripoteri gataseni Candice TV edverane Brighton Makori Mbuya mono murikeito Brighton Makori ase oroboti ururukiranu ababusaka korwase kiombe getenerete bindo byatana ine mwanya bantu nema kubwatira nabo busabande korwase serikali ya county ya Kisii naboigo abarayi beciro nigo bachakiro muroberyo bokorwa maegerio gocyase abananchi igoro yokorende binto byatana ine mwanya bantu umuroberyo yo nigo korekana bene asensemo ye tisimi yo mucyobo songo aseri tokoria remeye county ya Kisii asomoye gomo no korekana nigo bone ekerenge kenekirenge nchira abantu bakonyorobo semia chinchira barabe bakogache eubigose goto ane konyara gosiria obuchabu bonge aigase county ya Kisii na boni go bamanyiwe go yeme chande koleto ne hubi na kuborirwa kwa neke bunankolinda baramangana rengete obochenu. Leo tuko na warsha kubwa hapa ambayo itaendelea kwa siku 4 na leo tumeanza na makundi mbalimbali. Kwanza tukianzia zile ofisi mbalimbali za county, tukianzia na manispaa ya county, wale ambao wanashughulikia maneno ya uchafu. Tuko pia na maofisa wa serikali ambao wanawezesha kuwa mazingira hayachafuliwi. Vile vile tuko na vikundi mbalimbali vinavyojihusisha na maneno ya taka almaarufu uchafu ambao wanashughulikia hayo maneno. Kitu ya kwanza kuongelea ni kwamba uchafu imekuwa ni donda sugu. Sio Kisii County peke yake lakini kila mahali. Na mkiangalia kwamba vile serikali mpya ilipoingia ofisini kiongozwa na Mheshimiwa Simbarati ni kwamba kulikuwa na dumping site ya Nyambera ambayo ilikuwa imeleta shida sana kwa miaka mingi hapa Kisii County. Lakini imefanywa kuwa decommissioned na sasa kuna mahali pa kutenga takataka na kuifanya isikuwe takataka lakini inatumika hata kufanya kuajiri watu. Katika hii warsha tuko na vikundi mbalimbali. Kwanza leo tutaanza na hao nilikuwa nimesema hapo awali, vikundi vya serikali ya gatuzi la Kisii County. Tutakuwa na watu kama wale wanaomiliki manyumba. Tutakuwa na vikundi vya kina mama. Tutakuwa na vikundi vya kijamii almaarufu CBOs. Tutakuwa hata na wale ambao wanasimamia manyumba wanaitwa caretakers.
wote wataitwa ili kujifundisha jinsi ya kukabiliana na hili donda sugu la uchafu. Togotikana nayo nigo emiroberio yabekirwe yogo bwaterana nebyombe bitali bya serikali gose byombe eryogo kinya obonchorera na baiga magendro imeyense ya Kenya ayangorengana na Susan Auma oyoro murikyo moneno muyabo igo omochore ase byombe bikebike byogoikirania amagendro inse ye wizara yobubwatani. Honorable Susan Auma gokwana litokolia lero maiga yo kole taro ya ego ikase bunge ya Bonchari me county ya Kisii asari ganigo no bunge Vincent Dr. Charles Onchoke ni gate yauna mbachi kwende kiyo mbebi kevi kengo nyara video Gusii ruwa anaso kunyara wikinya na kwegenderelia nigo chinga kiyomo jumbe Vincent meyinere ate viruna okobwata nankoro kwende kibuna amenyi Vincent ya Bonchari anabasai bali batanenda sevyo mbe na kwelikia mbachi wakwanya kagwetera somuruberio we serikali. Murikeito Brighton Makori norogotiuru. Umuriki obotambe siwisara ya micro, small and medium enterprise development Susan Auma nigori tukorero akoretaro yae ase county ya Kisii anenekero aika sebunge ya Bonchari na gothebuna nige ministry yo ebegete miroberi ya bene kubaterana nebyombe aho erigo kinya amagendro asense ya Kenya. Today I'm delighted to be here at Bonchari constituency, and we come here solely just to affirm to the people of Bonchari and to the people of Kisii that when we say we are going to grow our economy from the bottom of the economic pyramid coming up, we are very serious because there's quite a lot that we can collaborate with them. Korengana nere ni gate abuna asensemo ya Bonchari emirobene menge etakire kobekwa sebunge yo erigo sire miroberio So there's quite a lot of support that we can give to the people of Bonchari. But we are here specifically to look at this facility here and see what opportunities exist, and I'm sure we've been going around with you. You can see we have very good opportunity in the leather value chain here. We've seen the woodwork. Umubunge bwebunge ya Bonchari Dr. Charles Onchoke ni gobono neranyarire ka witabana na mangana yo. That is a great day for Bonchari. It is because our industrial development center has remained really inactive for a long time, but has great potential because Bonchari is a great area for agriculture. We can do a gradual value addition if we have the capacity that we need in terms of equipment, in terms of the skills, the labor that we need to be able to manage this facility, and so that we can secure it well. Onchoke boigo ni gaterumna ni gobono baire ministry yo amangani ali bakanetie. And we are looking at how we can create employment for the youth as well as the women and everybody else who is interested in doing entrepreneurial work. So Madam PS, thank you very much. We want to give you our memorandum, the equipment we need, how we can collaborate with MSEA, with the Youth Fund, so that we can create wealth in this part of the country. Boigo na genda gote abuna ni goboju kwene kimunango kini bale birengo awo asense meyo ya Bonchari. We could expand this place and make it some sort of a light industry for the county government of Kisii or for the people of Kisii. Ayangati ali atebrumna aboigomba chikogendera gosira asichinsemo Seeing us here, we are committed, we are going to work with them. We are coming up with the capacity building programs. We are also developing specific financial products that can help people across the value chain. Some of the value chains which you've seen here. We have had a lot of talks around in the areas which we picked up with the county governor, with His Excellency Simbarati. We've seen his running programs on training the youth there, and they told us they have a target of 1,600 youth who have just finished Form 4. You can imagine that resource. So when we come with such kind of data, we are able to work around, put them into groups and make sure they can access the financing which is available. Omobunge eboigo na mendabuna emerubirio yo yonsiso ikarana. The poverty level in Bonchari is about 43.5%, and we reckon that's pretty high. So one way of fighting that poverty is by creating this kind of facilities, and this is an opportune moment for us to start the journey of alleviating poverty and creating wealth for this community. Golibotirigotoseni Candice TV kurwa sebunge ya Bonchari eridariane Brighton Makori.
Muyamano Brighton Makoria se oroboti urugotogotikana nayo ni gense ya Kenya bono bayabe kirese iyo koigwana kubwatirana n'ekyombe kya European Union eryogo ikirania amagendero y'ekingencho ao anena sensemo y'obonchorera nabo igogo kinya uchumi murobero yoni gokorekana asenyomba y'oburayi ya State House mu cyo Nairobi asomurayi wense Dr. William Samuel Ruto abaga kwenekia okubekese yoko asomoye gabweli tokoria rero ni gobono kubwatana okukora chikoleta amagendero ya sense ya Kenya asabo igomora wense William Samuel Ruto atebire buna inenchire moyo konyara gotingana gotwaro bwamato buya amone chinse chia Michael Ruto boigoni gatebire ne chiko kinno gikirania magendero ane gokinia mangana rengete uchumi haiga sense ya Kenya. Are you signing this agreement with Kenya? We also commit that we will work with our East African partner states. We will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board this agreement subsequently. And hopefully we can also take this all the way to the Africa Continental Free Trade Area so that we can build a bigger market, build a bigger consensus, and be able to do more with the populations that exist between Europe and Africa. Kenya's exports to the EU will be tariff-free from the day one after its entry into force. This means full and unhindered access to the EU market. This creates strong incentives for trade and for EU companies to invest in Kenya. Indeed, this agreement provides wider incentives for increasing foreign direct investment. It is also accompanied by the trade-related development cooperation. The goal here is to support job creation and sustainable economic growth with a particular focus on micro, small and Tukotikana nayo nigo ABC omo Inspector General w'Abanyanyimbo nabo igo ekyombekerige tenere tobokoreri w'Abanyanyimbo National Police Service Commission ababere bakomochi wane meroberio yogo kinya abo bisekerogo wetani chimisano na batanu na babere asekerogo yetani tekerengo ekyombekerige tenere chiko Laws of Kenya LSK na kerokini geso kirina goteuna mbacho ikase bigambero na konyara kwamereria enganijo asebate berbuno kungogenda mamincha neri chiko chinga kichubo igonike kyombege kia Law Society of Kenya LSK kimonogetene terichi kaigasense ya Kenya kiaganirie kigambero boy gonensemeria yo obo soheri welichiko gone kibunaba wakili na boy gonaba igeri awasebina nkonyara bale gotingeri wa oborendi. Such actions of impunity demonstrate that the IG is uncontrollable, that the IG is on a frolic of his own to assume powers that he does not have, and so therefore it renders all of us unsafe because he cannot restrain himself within the bounds of the powers as has been donated to him under the Constitution. And so therefore this is a call to our members, those who are facing intimidation from any of the security agencies, to let us know so that together we can robustly challenge these very, very unfortunate steps that we are witnessing within the justice sector and the administration of justice. Ekiombe getenerete endemero National Lands Commission NSL ni gobono kianyorire omo bisomone n'umuya kabale tacharero uyobakago tianiwa bene ritkolia rero eriokorwa obokoreri bwaye korengana na kabale maiga yogo tiani gwani gate birubuna nachikuru obokoreri bwaya century bwenete goshya saba Kenya uwanchirie konde gwensi gote yo kabale boygoni government ribuna mangane endemero na rokane gotwaro muchando monene asate binachikubwatira na amo nebigambero ko ene kibuno itinyana kwebi na birengete chindemiro aigasense ya Kenya nkonyara bire koligererwa aso imechinga gechini gabo ri abantu kone kingosonsora baramanga na rengete ebi na bye chindemara chinka chiabo na gotwaro koigwana ekirasa biro kubwatana kurwa sensemo yoborendi na boigona nsemeria yebigambero. I promise to perform the duties of my office faithfully, diligently, and without fear or favor for the benefits of all Kenyans and stakeholders.
I know there is an enormous task ahead of me to deliver on the mandate of my office. However, I hasten to assure the appointing authority, that is the Commission, all the three arms of government, all Kenyans and all people of goodwill, that I'm up to the task and shall deliver on the duties and responsibilities that accompany this appointment. You have been selected on the basis of personal integrity and competence and suitability to serve. You therefore must serve guided by personal integrity, competence to serve the people of Kenya. You must serve with impartiality in the decision-making process that you will now undertake for your staff and for preparing the Director monene ase kiombe getenere tamangana yo bwerania Ezra Chiloba nigatere buna igosenigatebirie Senate nabo ya committee eri tenderete gokoro butukibwe kanisa kobwatkana no gotinde kwa komebere y'abantu wetani chimisato asensemo ya Shakahola imeye county ya Kilifi buna kiombe kyotike bwati chinguru cyo gututerare amangana amubwatiranetie omurandi Paul Mackenzie Korengana na Ezra Chiloba niga tebire buna kigambero kebanto kemo kigetambo kero kyabene nakobwatiri chiko igoro jimebere yabage gotindo korwa kurensemo ya Shakahola county ya Kilifi eri konyara korwa okona cha kwabona gotebuna chikanisa igo chiratu kwe kobwatekana neri chiko asensemo niga tebire na mabwatu kobwa konde wanse azokonyara gotuguterare amangana arengete ogotukwa wechikanisa yaniga gocha matuka makemaiga yensemo ye kanisa arene korwa ase Orogongo rwa Coastal wateyabuna mbachikogania na sekichikanisa chigo tukwa na kwa libagari yabene konyara gwikirani obokorere bwabo korende Chiloba nigaterebuna ayonsi nigara ikirani gokorengana nokona cha uwekegambiro. It's more complicated than that. There are things we can do, but the others we can't do. So, and that's why my colleague is here. He'll tell us the mechanism of how we end up pulling down content. And we've supported a lot of even individual members of parliament in terms of that intervention. But it's not done directly by us. We actually have to go back, for example, to identify who is the host of that particular platform. And you will find that a lot of these things that happen in this country are not even hosted here. They're outside our jurisdiction, which means we have to collaborate with our counterparts in other jurisdictions to be able to track down some of those platforms for action to be taken. When you request me to pull down content from Facebook, it does not mean that it's actually my people sitting behind the computer doing it. We have a mechanism of reaching out to Facebook, and they have people behind that who are able now, once they know that this has been flagged. Togotikana nayo nigo ekiombe kia Worldwide Fund Kenya kia berege gocha kena inde asentunda yendechi campaign chogosimeka emete inseyo moroberio manyikantebu na Keep Kenya Breathing unenchira ya moyo gosire serikali asogwekirania omoroberio boko simeke emeta sobonge imeyense ya Kenya. Korengana nekiombe kia Worldwide Fund nigono gyatebire gwikira mwaka bw'ikiri bubere na 2030 ose 2030 ni gobaligete gosimeka emete bilioni 15 isato aiga sense ya Kenya chinga kichini kwa boria abantu karingo bwatira na bare anasoko nyara gosimeke emete na gotebuna rinani osamarani ari chinsem na chikonyara koligereri gwanne emete konyara komento chinsem echo nige kembiki gyateruna ogosimeka kwemete ngati yechira nyara gokonyo gonchere kwelire na gotugutirara mangana arengete omurakera ani wabaya kwana ase omega bogo simeke emete aserinanire ya kesapu imeyaligeyo Marakwet chingaki omu principal secretary ase wizara yekigancha ya serikali aberega kuburi abantu kwenekya bunangwe esokya bare na gusire serikali asogwekirani umurobero bogo simeka emetechi bilioni 15 oiko mwaka wa 2023. This particular forest, if you look around, you see that it's a collaboration between the farmers and the KFS and the other stakeholders. These farmers, when they harvest their produce or when they are accessing these farms, they also need accessibility. And we come in handy to ensure that they have proper access to their farms where they are both growing trees and also farming for their product. Of breathing Kenya, keep Kenya breathing, it is because trees are carbon sinks. They absorb carbon dioxide and release oxygen.
we need more oxygen. We need this for Kenya to breathe, and because we Omunyakerogo bwotenenere tamangana ye budget asebunke ndindi nyoro nigaganira baraikorwase azimio la umoja one Kenya kwene kyabunango ikarane bare amaganiabo asebunge kubwatkana ne finance bill korengana no munyakerogo yubo igoro mubunge okiharu ndindi nyoro nigaganibwo no azimia bukunyara ko irokogani kwabo igoro ye finance bill ali baganeti anyare ko ligeri nyoro bonensemeri azimio one Kenya igore bagotugutera rokona cyo wechibesa cyo bakolimere Sato asemia asekolenda nsemeli finance bill bari giti bachikona ta ayemonu gutaisano asemia yechiria chibesa chiri bakonyara wako nsema yazimio nigo yatigarete go singera na go kana una bari go chugwancha bakolimera no beserikali konyara kono chibesa chiabo aso waga chwinyomba chirigo lyansa go affordable housing bono niga azimio baboliwe go ikyamagani yabo asebunge ali bagantanyara kumurekerwa asensemeli ya finance bill who want to call for maandamano because of finance bill, I want to request them that the best way to actually make changes that you want to make in regards to the finance bill, we'll be having the third reading of that bill on Tuesday and on Wednesday. That is a very open forum. As a member of parliament, you can propose any changes that you wish on the finance bill. And therefore, as the people's representatives, it is important for us to use the floor of the house for the reason why we are paid by the taxpayers. We go there, we debate, where we need changes, we propose them, where we have numbers, we carry it. Abarai bechini aoni gobaikirana ase kanisa ya PCA na Emanyie county ya Nakuru ase kirenga yokorwanyo bonia na boigo botumeki bwebinyuwa byogotindia korengana na bare ya ubechi kanisa anabone jidini chinde ni gobate bire una malego yogotindia ni garokanire koreta mangana ayo boibi na boigo no bosaria se county ya Nakuru ase bono baganira bagambi na bona bwata ni bande kurwa sense mo yobole ndigo soai mel kunyara kurwania amalyogo yogotindia anene marua tanche ni kwa mukigetambo kira sokuru bosemia anene kuchia saba saibense mijo ya Nakuru. Sauti yetu kama kanisa kwanza ni kushukuru serikali sana kwa sababu ya juhudi ambayo wameweza kuweka kupigana na hii vita haramu, kwa sababu hii sehemu yetu ambaye ni Menengai ward imekuwa na changamoto sana. Vijana wanalewa, sisi kama wachungaji tumezika vijana ambao wamehusika na hiyo pombe na imekuwa ni shida kubwa. Jambo lingine ambao tumeweza kutambua ni ya kwamba hizi vilabu ambao zimefungwa hasa sio hiyo third generation pombe wanauza, lakini pia inakuwa ni inlet za dawa za kulevya ambayo inaleta changamoto na shida kubwa kwa vijana wetu ambao tumeshindwa inua katika hali ya kimasomo, hali ya kibiashara, hali ya kimaisha, na imekuwa ni changamoto. Ndiposa tukaungana kama kanisa kushukuru serikali na kusema waendelee kushikilia Komiti yatenere tamangana isemi ase bunge ye senate nigegendrete ni tara yabo ase chiskuru chiabale no borema ime county wasinigishu munenchira yamo yokorigereria obokoreri bwabo korengana ne komiti ni gobate bire buneganga yabo yogotarre chiskuru chiabaro kiwa bali no borema no kunyara ko bekoroboti robene urubara chikubwa toko gochense mu serikali nsemu yekeganja gya serikali kenibo eri chiskuru echiyo chibwata abana bali no borema banyara komento chibesa so kunyara wekirania mangana ngete Merobelio yechisembe. Na tuko hapa kwa mwaliko wa Senator Professor Margaret Kamar tukija kuona ni vipi ambavyo mambo yanaendelezwa katika shule za wale wanaoishi na ulemavu, na tumeamua kwamba leo hii tutaanza na hii shule ya Eldoret School for the Hearing Impaired, na ndipo tumewasili hapa. Tunataka tuone ni vipi mambo yanavyoendelezwa hapa. Tayari tumeweza kukutana na mwalimu mkuu Bwana Tarus na naibu wake wanaofanya kazi nzuri sana, na kiini cha haya yote ni kwamba tuna mswada mbele yetu kule katika bunge la seneti kuhusu masomo ya wanafunzi wanaoishi kwa ulemavu, na ndio sababu basi tukaamua tukija hapa labda tutaweza kuchangia vyema zaidi katika ule mswada ili kwamba uwe ni wa manufaa hasa kwa watoto ambao wako katika shule zetu na wanaoishi na ulemavu, na ambao kama ulivyosema ni muhimu kwamba wapatiwe ufadhili wa aina zote
Monchumulikiro bono niko gendrete go tengera Ndizi TV bwansu bomo gusindo chebiro beto bya chinzi cha chire wekiraga butatoka ndo mutumokomoke iri bontonyora match to kwira ntogendere go sangamo na ikolende James Kenyatta gati abande mbagande to bwatia SML ya Facebook live gati abantu chikumurekereka twere na sentunde ya kabere Manchumuri toka nda sensema ya kabere studio tomwalgani Victor Sultanat manyuna nara ya twalganirite ko sensemo ye chikosori to basaguskare Yabu television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriwikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Manchumuri lengo kwaligania ase Emanyie chigosori ko kwira ningambe mono aso go chore getaseni kya Ndizi TV ure getaseni yo kwa magia kurwa se alia ya siasa na andamange to ikira se Emanyie chigosori ngoro ko Victor Sultan wangi to yachakire ase getikia Gusii Stadium abo ase maiga yo kukanya se miaka 15 bere maiga yaye timu ya Shabana yanyore ile libagali yo gosoa ase ligi ya Kenya Premier League Egosoli egati abona Migori youth yerete ase Migori wa kweli egoli ya mo ase ligene segero nigo yabaye Shabana etigiti yogoso ase ligi ya KPL no nyamaga ye ligi ya National Super League taraera Shabana etigale chigosoli nye ichigoso ase gose ichigokora ligi yo mashabiki betimu ya Shabana nigo besogati asomo chobosongo ochengera nakogokera libagelio ligo chigoso ase ligi ya Kenya Premier League Oskabo sio chinga keche chomo kocha kwa timu ya Shabana Samia Kot nigo ago kerege tambo kirogyo goso ase ligi ya Kenya Premier League nago tebanga nonya nabo ngabasoire ase ligi yo kirenga kyabo nago soa ase ligi ya Kenya Premier League ware champions of the National Super League Kot nigo aire tomo gokoye anene maiga yo gokora erango ya mashabiki nabakienko yo be timu ya Shabana yo gosoa ase ligi ya Kenya Premier League erango yo yaberege ko babea ase miaka 15 nebere. Na feel game imekuwa nzuri kwa sababu nimeshinda ingawa kumekuwa na stoppages kadhaa na game pia nayo ilikuwa tense kwa sababu Migori youth walitaka wamalize namba 3 sisi tulitaka tumalize to achieve at least kuingia kwa top league. Imekuwa nzuri kwetu kwa sababu tumeshinda na naamini tumeingia kwa top league. Next match hatuta celebrate sana kwa sababu bado tulitaka tuingie kwa ligi na at the same time tushinde kama champions. So the remaining matches bado itabidi tujitume kusudi tushinde game zetu tuweze kumaliza kama namba 1. So hiyo ndio lengo letu kwa saizi.
hatuta celebrate sana, tutarudi tena tuanze kujipanga na shughulike tuweze kushinda next match. Kwenda kwa next league, kwa top league ya Kenya imekuwa ni nzuri, kwa sababu ukiangalia timu ya Shabana ni muda mrefu tangu washuke kutoka kwa top league, na wamekuwa wakitamani sana timu yao irudi katika top league, na ukiangalia vile watu wamefurahia na vile watu wamekuwa kisupport timu yao, imeonyesha kweli wamekuwa na kiu ya kutaka timu yao ipande katika top league. So imekuwa ni kitu nzuri sana kwa community, imekuwa ni kitu nzuri sana kwa wachezaji wale wamekuwa wakicheza, at least imeonyesha wako na uwezo wa kucheza na wanaweza na kuwapatia chance ya kucheza katika top league. So imekuwa kitu nzuri sana kwa Shabana community na wafuasi wa timu. Nadhani hiyo ndo zawadi tumewapatia, kwa sababu wamekuwa wafuasi wa haki na wamesupport timu yao vilivyo. Mashabiki wanapenda mpira. Mashabiki wote wa Kisii wanapenda mpira. Na vile Shabana imeingia kwa league, pia saizi tuna expect watakuja wengi hadi kutoka mashinani. Focus yangu saizi, wacha tushinde hii kikombe. Hizi games zenye zimebaki to make more focus. Tukishinda hii kikombe, tusherekee pamoja, juu KPL tumeingia already pamoja. These 4 matches, I'm requesting my coach and players. Ukwana baigo maigaya gosorie yo mokocha gwe timu ya Migori nigo ereto gotago kiwa kwaye no boteneri bwe gosorie yo. Onanyana ba mokocha yo ni ganchira ni tamachibu na gotebuna eganga yabo yo kwene kingo so bale ase ligi ya Kenya Premier League bado teraera namba chikoene kingango kora bale bo gwetera ase chigosori chitegalete kwene kingango so bale ase libagalia gatotoli lirachiko bali baga begoso ase nsemeria ya playoff seri baso ase ligi ya Kenya Premier League. Game imekuwa poa, si mbaya juu kitu imefanyika hapa sisi wote tulikuwa tunatarajia. Shabana wako na mafans wengi, Migori Youth pia wako na mafans wengi. The more mafans walikuja pamoja, tulikuwa tunajua kuna karasati itafanyika na game ingekuwa managewa na referee. Unajua football kama referees take control na kale wachezaji pia ngumu. Ndio ukiona making decision imekuwa problem for the word to go. Vile imeanza tu, unaona tu late call, late tackling anapatana the opponent. So sisi tumeridhika na point. Tumeridhika vile tumelose, tuna focus next game. Tunajua bado tuna focus kupanda league. Ndio ndio yetu. Tunapandisha kwenda playoff. Sasa matiji yetu kumaliza number 2. Possibly tunaona kama hatutafikia hapo. Fair play itasaidia. So long as teams zote ziko fair, lakini referee ata take charge. Yeye ndiye atamua game iko fair. Game iko fair, tutaridhika. Ndio kufungwa, football iko kufungwa yes, lakini ufunga the right time. Unaona? Ufungwe ukiona makosa yamefanyika umefungwa. Unaona? Siwezi sema tu kufungwa. Mistake tulifanyika tumefungwa yes, lakini sisi yetu. Mbona nakata? Hapo ndio kulikuwa na problem. Tuko na target, tulianza tukijua lazima this year lazima tuende KPL and focus bado iko hapo. Nothing may change. Yeah, still have 3 matches to go. Ugotigana nayo mwanchu murigati go tokuganeria Shabana mayachinga kibago cha koira egange yawe kwandika ngo kora bale asenseme yuna champions. Oyo congratulations also kana kinga mwasoira ligi ya Kenya Premier League. So ase chigosori chiskuru chi secondary timu ose magaye skuru ya Kisii School kobeke kina kwamelia obubuye skuru ya Gianchere ase chi finali sub county ya Kisii Central egosori gati ya Kisii School na mone timu ya Gianchere nigo ya irorero litikoria rero asegeti ya Cardinal Otunga Mosojo Boys abu ase timu ya Kisii School ya abu chigo libere aseriga isegero akwenya libagali go chiko represent sub county ya Kisii Central ase chigo soli chichi county echo chigo koleka bwangoiga muri kito captain 001 demo Steven Naika Nsemeyo gutwariganiria orobotero kubwatia wiki ya tani watoto ya gosole gatia skuru ya Kisii School na Gianchere FC ya gosole gwa segeti ya Kisii School ase skuru ya Gianchere ya nyara kobage kobwa gwetera chi penalty kolende gwetere kina kiabe kune skuru ya Kisii School kwa mireri obuyubwa Gianchere asikali batebete buna gatia batoteri timu ya Gianchere manyete gosoa segeti etaga ne irikolana na macheka bekire no boteri bwa gosole chi skuru nigo gosole ya nyara kobage koiroru na ya iroru rero igekorwa iga segeti ya Cardinal Otunga Mosocho gatichi timu chonsi ibere. Enseme ntangani nigo Kisii School yanyore guri ntangani yakonya etimu ya Kisii School kwanda somo timokomo kebwe enseme ntangani kibale bosia segori
ensemo ya kabere nigo timia Kisii yanyore penalty yunande banyara kwa bakobunga kwena kibuna Kisii School yabo yagosorea se chigoli bera sebosa Liga nje. abateneri b'eskuru ya Gyanchere mbaita bamachibu yeri tukolia rero azabata namba beke omoki kwena kibuna se chigosori chire bosio baye bagokora buya korenda se babwato kubolioko wechia saba teneri bamangane chigosori chi school as chi secondary. What we want is fairness, and fairness comes if we have those good people who are committee. So I'm advising the committee, and those people are choosing the committee to select those people who have good reputation. Those people cannot be easily intimidated by money. So I hope next time when we are organizing a tournament like this, I hope they are going to choose those people who are bright in making decisions. No, we'll be improving our team. I hope next time when you are coming here, they will see the difference. Kurua sense mo ya Kisii School bago kirobo gosoli bwalera sewate babone kikira abwati nuko beko mukina kora nambari ikia machibwa maya asite osoli chie county. Tuko na mengi ambayo tunafaa kuboresha kama striking yetu bado ambapo tunajipanga polepole, lakini kwa hii muda tumebakisha kidogo, tutajikakamua, tutayarisha timu yetu iwe tayari. Tunaomba wazingatie kutumia wanafunzi wa shule, kwani timu mingi huwa na wachezaji kutoka nje ambao wamepitisha umri. So talanta yetu ya chini hatuwezi ikuza kama tutatumia wazee kwa hizi mchezo za wanafunzi. Weekend twala chigosori chia Kisii county cha secondary ya sense area South Mogirango astoranda kembara ibari barababa bui ase chigosori ao reporter ya Ndizi TV korwa ensemo ya Kanu Lutunga Musocho Rietariane Ndemo Steven Captain 001 Wancho muligelia chinga kia yo agendrete nyuranga enseria ya Spain maigaye miaka 11 nigo benyorete libagalia benelio kobwa kombekeria kia UEFA Nations League sentunda en Tanganyika gima buna Shabana na baro baganyire miaka kadha wa kadha 17 talimeke nigotogote banga congratulations na boli ali bolio asemetandao gari Facebook Victor Sultan Obang'I na do you think Shabana ngochire ko soka buna champions se a league ya National Super League agati yabali bagenda to kutuligelia ngamo na jobizo agotebanga they are in a perfect position to magati bwabeba agoteba let's be optimistic, although the underdog Gusii Stars are stronger but they are overshadowed by lack of funds. Songo gabwe kengeke kabisa nara yo kurukunga Captain 001 agotebanga it's Shabana's time, you cannot stop them. Negati yabagenda to tuligelia se ensa yabono la kurukunga James Kenyatta bugu kwa gotanga success is delivered to the deserving. Well done Shabana nintu Shabana tolibobe on behalf of Shabana on behalf of Shabana Defense Forces. Asante sana se okogendera gutuligelia mwancho muligelia sensemo SMS gotebanga mbiamono sana Vincent Onyancha mona Everline Osero asogoteretera maya yo chinsa isato chabutukonigo twanyora asenchira yoboikira nukegima butuko ya mwensi pamoja na Joshua Auta Arogo Chris kweva Sultan Obang'I mwancho muligelia abunonko yakolera asomogorobolero ukwegena wetonga Shabana nechigo soka buna champions chinga ki bale seri bale tangani timu ya Murang'a Seal kolenda sabono. Congratulations so se ligi ya Kenya Premier League na raina bwate korwa se Emanyie chigo sori bakondoka Victor Sultan no Obang'I buna utampe ipo siku tuzidishe ni ya jalali halali.
Miamono Sultani Obang'I samangana yama yake yimakuru sensemo yechigosori. Tumanyiria mange ni ntubo igo nomogoko kurosongoro Gusii setumia shabana gochigo chesa chikosokosoria asensemeli ya Kenya Premier League samatuko alibosio maiga ajogo koribyo monchumuligeri bono ayungati to gukorigana kurinde boigo to gotomange ngoro gochiase Kenya rokerigia Kenyarere asensemo ya birongonya ribali chache aseboigo omusacho yomo abetega komo Kenya umurugioye litukurigoro marogoba igo bono bangana yobo itina abantu goitwa arokane comment mona nensemo ya basubati igo bono divna kemunto igabeteka okenyogoro no mugako chinsemo chirichia Kenyerere chinsemo chirichia bironga linyalibali chache no mugako iri tuko liegoro marogoba engora gochia senke you know bego nisemo chiria chia Nyamira mwancho muri bano no togokorera gaiga Emanyie Jumatato ekrato kunyoro mnasemiro berionsi ya Ndizi TV na bakondera otonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News so mutandao Twitter na botu wetra @Ndizi TV News na boy goto basoko otobwati ase website yote www.ndizitv.net libononyora ywa monenda mange unatogenderete uko manyalitu kogochia seli ndo litore kubwatira nere gwetira sumu no wimanyirire gakuruko Joshua Auta nere Petronila Mukeiro yanake munachibichaniro gicha wikeire asenchira yabene na nchire triane Everline Osero unabotambe news master ndoke Vincent Onyancha twaro bolegere byatumera na ndenga kineme Jumatato ekiwocha